alo kir to lawang kan ngai zong kan then tak lo kir tura kan du deuh te hetiang mizia an put chuanin an lo kir le to lawang midang nen hlim taka in om lai po a hlim meli mu hunah chuan ilim chan ani to lo na po athik to lo awangin alo kir to lawang block lo che a status le story po imu thei hunah chuan nang chumi pa ngai ang mai mai a en to che ni ti na ni a alo kir to lawang a ngai zong nei thu i nena a zep lawa a thian tura a som hunah che chuan in ngai zon nuwa thian ni le hi in ngai zon a har to khop mai i message sin lawa ada reng lai chuan midang message apoimo to awangin nang ni lo midang biak anei to a ngai zong dang po anei to mai thei ole hi karon ti chan chu ko ran le khotlanga i mangsa te pon mai thea kami in man zel le a aya thuk zo ka in man du te kha ngai zonga an active to ngai lo ni ko ran le khotlanga anin man san ta khuna che chuan i chang to lawang a thian te bula hlim taka a om huna chuan i ti hlim ama mo to silawa in ngai zon na bo rok hi anin om chang om thina thian te bula kan lim zok fo thina ni nataka isiam na kha adam nan midang ta na thilunga pe to sia nang ma mangai em tu ani chuanin i then chan kha anavio mai theya anat na awangin alo kir to lawang adu thu sam mi tha le rin tlang ni tura adu na che iti lo tlin lo awangin bul tan that le tuma thiana tanga tan lak itum le huna chuan a thian ni le po tumla mangai na in thian in ni na atidang lam zo to sia in ngai zon to nuwa hian thian tha tak hi ni chun zom le a har to khop mai